Ili yani passport ni barua ya njia. Kitaka kuingia mbinguni wanaona kama uko na kivuli ya damu hiyo. Bwana sifiwe. Yesu Kristo amaze kuzuka mwisezerano ryake amavuta mutage zari injira na maraso kugikumwe no kwinora nini ivyo byose ni birebire ariko bamaze kuzuka Yesu. Haleluya. Bafana ngo bavuga kama uravuga none aramutuza. Tumekomora na Yesu mkosi. Kwacho muone Yesu Kristo. Yesu Kristo yaravuye mu cyo washikara kugira ngo bakoranire bizere kuri ze kwakirija n'uwanditse mu batiza muri Yohana. Kurya Yohana umubatiza uyamukoze mu gahanga abazanyita batose za Isiraheli niwe mutanzi wa mu isezerano ryake araza ngo mukora mu gahanga bagira gitambo bibiri kimwe cyo gutwika n'ikindi cyo koherwa isota kindi kigeze gucimbura Isaka bagiye kumubana kiraseruka Bwana sifiwe. Yohana nawe ngo niwe wari umutanzi wa muheruka kandi akomoka Maroni n'umukuru wabia. Bwana sifiwe. Washikara mubwira ngo nguyu agaragaza kumunegosiya ngo reke kumubatiza kuko akomeye. Yesu aramubwira ngo bikore kugira ngo bakwemere. Bwana sifiwe. Bamara kumufata bamukurikirana hanga abana kiganga mushyira mu gahanga abo mushikiriza za Isiraheli natwe abanyamahanga tukapata kuingia hapo. Bwana sifiwe. Niko na kumbe Yesu Kristo msalaba kama jabu nyumba kila liko litata ariko mzazi ukakala na hadi mpaka biblia tumina basi kana hiyo tusikamwe anoja mtu kama ni hizo wa mkao tunasema iko kama ni kama haleluya 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 hizo ndio kama wanawajala halimu mbele tibabi menye saa 10 usia sema tuliondoka tuimwa gute nabuza mtu tuimwa kwa hiki tuimwa birachite rukundo nari kunda wa mugabo tuimwa nagerageza intungine tikome mwongeza ni ukamu ubu munsi hari kwezi kwa tumerejesha na sisi kuzoga haleluya 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 ya, sebelum itu
Mereka tanya lebih kita nak mungkin fikir ilmu maro kan bisa dipahami kok. Amen. Tangu na kuivuga iwacu nimba abanyamurenge baravuze ngo akanwa ngo kavuze ngo gikaza kanama akavuze Imana ko kora ibishaka gutekora ubusonza kandi bo barazatuye birabo wese Imana ishobora Imana ishobora ukuri nabonye muhimba ariko mbona igitangaza cy'umuntu yaravuze ngo yewe mutima wanje ngo karama ngo reka ngo twibanize wewe mbese nawe uramukunda ngo cyane mbese wabasha kwivuga eko yibwira umutima we ariko kuri Imana icyubahiro hari ku ijambo ryawe rikakomeza umutima kandi waje Yesu ubigabira hari ku ijambo ryawe rikakomeza umutima kandi waje Yesu ubigabira hari ku ijambo ryawe rikakomeza umutima kandi waje Yesu ubigabira tekereza kwainde uwahobe umujinya w'Imana abikoze abikorera kanyaza tekereza kwainde uwahobe umujinya w'Imana abikoze abikorera kanyaza tekereza kwainde
in